Story telah London Network Daily Post. Menta perlok nawara spi ke kubor. Jubab kishinrang nong Japan. Ban penyeso ya kejingkhat ke Ukraine nagamta ban yarap. Ha kejing kun Persia ya ke Rusia. Tong ini sengap. Dorjon ki volunteer nong Japan. Kila jubab ya kejingkhat ke Ukraine. Nagamta ban yarap ya kejing kun jongka. Persia ya kejing rtma ke Rusia. Karipor ka ong shibun kishinrang nong Japan. Kipun ya ke embassy Ukraine. Bat terwa ban kun Persia ya ke Rusia. Kit khot barim jong ka Japan Self Defense Force. Bat kirurim jong ka French Foreign Legion. Kila volunteer yelade nagamta ka jingikun. Dangshan u President Ukraine u Volodymyr Zelensky ulakhot nagamta ban thaw ya kui kanhun international. Ka embassy Ukraine ka pensya ba kayo ikpun kol ni Gibril bakwa ban yakun nagamta ka Ukraine. Ka embassy Ukraine ka ong bakakwa iki volunteer bat don ya jing sempang ka medical, IT, communication bat penlibding. Ka embassy Ukraine ka ong baki ulum khat million US dollar ka donation nan rupo jarngut Gibril ha Japan. Kumakani ka por ka pamata ka Japan ka ong ikibriw jongka ban nomlet si Ukraine nakamanta ka nogo daw. Ka Japan ka ong ban khang no sport ka embassy jongka ha Kiev namar balanang he ka jingma ha kani kanong ba. Spangut kibriw ki ulum ha Tokyo mencam tayo banyaki ya ka jinghartma ka Russia ya ka Ukraine. Ka Japan ka peneso bat kiperlok riset ni ha ka jing penrem ya ka jinghartma ka Russia. Ka Japan kumjo kalapan kit ya ka sanction ha ka Russia bat khot ha Putin ban sange ya ka military campaign ha Ukraine. Kublai Shibon, Story telah London Network Daily Post.